Ej, živijo. Še ena za vse unije, ki bi rade doma probale zadeti rit, se pravi gluteus, zadnjo mišico, se pravi tukaj se date čist takole lepo ob steno, tako kot je to naredila Katja. In iz to nogo, ki je od spredi, v bistvu ne pustite tisti zadnji nogi, da bi odrinila, tako da v bistvu delate komplet celotno zadnjo ložo. Tukaj dela v bistvu ta del noge, ki bremza, in tukaj dela gluteus, ki v bistvu poriva naprej in se nekako dopolnjujeta. Tako da mislim, da ima Katja že malo krča. In evo, še z te strani se vidi, kako potiska in v bistvu tista noga bremza in da res pride do totalnega iztega in da se rit res dobro skrči, se pravi, da se mišica ritna dobro skrči. Tako da to je to. Po treningu absolutno beljakovine, pa pred treningom BCA-jke. Kjer okus imaš najraj? Hruško, ne motiti. To je to. Se vidimo drugič. Čau.